August ni somni pali sang ni somni panga chol ni ania bazar thir tu de chibai ule US President Donald Trump chuan India rama US Ambassador turin Sergio Gore ruat thar tarif wanga India le US inkara that lo lai takataman Ambassador ruat thar hian nga event hlo hle a Gore hi India rama US palai na thok tura ruat ani ba ka hian Trump hian South le Central Asia enkol tu tur palai special envoy ta na ruat bokani Trump chuan Gore hi hunrei takatanga thian tha le tho pui ani thu le sarkar policy te kalpui tura amirin ani thu asaya Gore hi thian tha kumtam tak chung kabula om to ania ka president kalkonga na thok tu poimo kale khabu min publish saktu kan movement a hlo tin nana thok tu ani atia khowela mishing tamna berrama US palai tura kamirin America ro pui taka siam na konga ka agenda ti hlo tling tura karin mishing ani ati Gore hi Trump hian India rama ambassador turin ruat ma se Senate in an pompui angaya Senate in an pompui ma chon White House Presidential Personal Officer Director na tho mek chu thok chun zom dona Gore hian India rama ambassador na thok tura president in a ruat chu anuna choi moina sang berani thu asayani Sergio Gore hi sang hazakwa somriat paruk November ni somthuma piang ni in Soviet Union an ni lai Uzbek biala Tashkent apianga aming tak chu Sergei Gorokovsky ania apem kwal ve na sa hle sangha zakwa somkwa pali khan Malta an chungin an pema Malta rama hian anu chu Israel mi ni in a inziaka heta hian sumdon na bulan tana Gore hi Malta rama kospiwa khwa asailiana kathlik mi paskula akal thina sangha zakwa somkwa pakwa khani we se an pem le a Los Angeles a omin heta hian Gore hian high school a zawa Washington DC a pem le in George Washington University a azir chunzom le a college sakalai hian American Conservative Politics a tui chawin college Republicans roi tu zinga atela he university a hian Young America's Foundation din tu zinga atel ta hialani atira chona mingpum Gorokovsky ti in college sa po in ziak luta anua Gore ti in na thaka hei hi politics khela Republican Party roi tu zinga tel nuwa phei chon mi zongjong in an hriat na ani tani Republican Party a in mang chho zelin Republican National Committee member ni in anua Republican Party House member la tak Iowa Representative Steve King Minnesota Representative Michelle Bachmann le Virginia Representative Randy Forbes te thupong tu na thoka heng na tholai tang hian thu soile mi biang bia ka thiam chu alar puya Washington khopuya mel hriata nei bel na sa hle ani sangni som pathuma US Senator Rand Paul campaign committee zomin kumsari chungzet Paul tima hian atela spokesperson communications director le deputy chief of staff te ni zuya hei wanghen Republican Party roi tulian te mel hriat chhozelin kumsang ni somnia chuan tama huang chunga alut ta hiala Sangni somni June tha tama noya Victory Finance Committee a Chief of Staff na thoka tama nai bertu zinga atel zui ta zela kumsangni somni pakhat October tha tama publishing company Winning Team Publishing dinin a ho tu ania Donald Trump le khabu zialia chanchin midangin an zia te ti chuan na chu an tho berani Tamana Trump ni nana president a chu le na thapui tho du zinga tel chho ta zela Maga Inca senior advisor ani a Right for America an how to berani boka Tamalakari nomna chuan din mun sang taka vorin Presidential Personal Office Director ani tahiala India rama US Ambassador ani le don tamekani Gore hian India rama Ambassador na tho mai pi alama hian Trump hian Special Envoy to South and Central Asia arwat ngala wangin Pakistan le Afghanistan po changkop don ti nania India hian US in India le Pakistan enkol tu mi pakhadaru athia du lo hle thina Gore hian India le Pakistan boina chungchanga khoi kop tur hi India ram hruai tu tengai dana ni lo mai thei heti la hian South Asia analyst Michael Kugelman chuan Gore hi ambassador to India baka special envoy ani bok chuan India le Pakistan enkol kop tur ani na chena omdona chuti lai chuan US chuan helai bial mun poimo pani enkol tu tur Delhi kopuya da hian India da poimo zialan tir ti na poni ve thei tho atia India ramatanga South le Central Asia enkola tuma wangin Trump hian India hi ring hle ti na ani theibok
Gor le Trump inkar hi that em wangin India tan po mal som na ni theya olsam taka White House bipop ngam tur ambassador nei hi India hian US ne nan inkar a hlok pui viau thei boka Trump senior advisor Louis Steve Bannon chuan White House Chief of Staff Susie Wells le midang tlem te ti lowa chuan Gor hi chun le zana du hunhuna president bengam le tlopo ngam chun ni in ka hria India ram Prime Minister Modi hi ni ila chuan Gor aya ambassador du thlan tur hi ka nei lowang atia India ram le policy chungchanga hriat na nei lem lova mase he mishing hi thil zirmi nia chu mai pi lama president betheyani satlia lova president ina mirin tak zinga mi ani president hian hepa hi ring tak zeta tlang taka biak thin mitlem te zinga mi ani atibok Gor hian Tramati ma athen san chak ema wangin hotu le thik tu anom nuala Trama advisor Louis Elon Musk nen po staff lak le rorel dana anin millova Musk hian mi pui hriata Gor hi rule ti le mi depde ti te in a soi hialani engpo ni se India le US inkara neu omlai taka president Traman ambassador tura Gor ruat hian Trama sarkar in India ngai thu tak zialan tir di chu mi thiam te ngai dana ni a India le US hi kumtin dollar tluk le ding on za som ko hu zeta insum don ton rengan nia wangin in beche theyan ni lo ti achianga China ron lian zel dang turin US hian India hi mamo ema wangin US tan India poimo na hi anep theilo ve hrim bokani heti la hian India ram External Affairs Minister S Jaishankar chuan US President Trump chuan a foreign policy chu akalpui ualaw ma nia hriat thu sain India in Russia oil leichung changpo Traman tarif alak bel tur thuwa pon ma hian mi pui hriat lawa soi ho na omlo ni in a soibok Nimin Khan Economic Times World Leaders Forum 2025 a thu sain Jaishankar chuan tuna president ti lo hi chu heti taka walawa foreign policy puang thin US president hi an la om ngai lo atia America ram hruai tu sumdon lama professional in ram dang sumdon na chungchanga soisel hi anu izat thlaka India tuyal thei thlit fim sa chungchanga hian har sat nai nei chuanin leilo mai turani a tuman leiturin an tirui lo cheu Europe in an leya America poinan leya indu lawani chuanin leilo top thei atia India in Russia oil le chu India ram le khovel tana thani atibok Jaishankar chuan US le India inkara sumdon la chu in millo na thlen tu ni ma se sumdon la chungchanga India chuan ram dang ron lovin ngai dana siam zel don ti asoya US President Trump an ram le ram dang sumdon na kalpui dan hi ti dan phungpa ngai ni lo na sa hle ni atia Trump hian a policy hi mi pui hriata puang phota chumi hnuwa angong tur ram te hriat ti ran ni chau thina mi pui hriata thil zong puan zara ni tamaya hei hi kovel pumin kan ton mek ani atibok Nimin Khan North Korea chuan Korea ram pani in rinalaya South Korea chuan tunkar tir khan silayan met puak ti an soya South Korea lam chuan North Korea sipaiten ram rian kana wangin warning nan silayan met puak ni in an soi North Korea ram state media KCNA chuan tunhaya South Korea sipaite hian ram ria bengchengan siamun hleni ti soin achan le nan dongani po vuilo turin South Korea hian hriat tir ni in an puanga North Korea sipai Lieutenant General Ko Jong Chol chuan ramria bangan rem mek thu soin an hnatho du lo lan tir na chuan en liam don lo ti asoya boina rian zo ka thlen chuan an mo phurna ni lawang ti asoi ngal bok South Korea Joint Chiefs of Staff chuan ramrian hnathok North Korea sipai then khat chuan tunkar thole ni khan ramrian ron kan ti soin chungmi te vonan chuan warning shot an kap ti asoya hemi hnu hian North Korea sipai te hi military demarcation line MDL marlama anin santani ati South Korea President Lee Jae-myung chuan karmasa khan boruak ti thatnan ramrian sipai te hnathok mek chuan chol don ti apuanga heti lai hian North Korea chuan an sipai te chu tunhmai na sa zokin ramria nan tho tir thungani Nimin Khan India ram Postal Department chuan India ram atangini we sa da ka thil thon an ti top ti an puang Nimin Khan Ministry of Communications chuan thu chu siamin US Sarkar in July ni somthuma Executive Order number 14324 an ti chu angin August ni somni pakwa sang ni le somni panga tang chuan US dollar zaria chin noilam man lowa thon thei thin chu ti to pani to don thu Department of Post chuan an hria a hei wang hen US akal tur da ka thil thon zong chu hlutna lama chut to lovin a Zawai International Emergency Economic Power Act
IEEPA tariff ruam man nan hnuaya chia choi vek angai to a US dollar za chine ro chia la ka ni don lo thunga chu wangin postal department chuan US dollar za chunglam chu dakin US sa thon the ani to lo ti an puang ta ni anti US dollar za chin hnuai lam la phur zel the ani thu postal department in puang ma se US Customs and Border Protection CBP chuan chia lak lo na tur chin an la siam felo wangin India ram atanga US pan thlo na te chuan US an la in pe lo wang hian August ni somni panga tangin US akal tur dak in bungro ten phur theidon lo ti an puang ani India ram mai ba ka ram enge muzatin tu na hian US a thon tur parcel te chu an thon theiri lo ni in routers chuan an tar langa he hian US a sumdong te nau ti tan har satna lian taka thlen ngei don ni in an soibok Belarus President Alexander Lukashenko chuan thubeng ver tak mai soya Russia ram thu nei tu te chuan Ukraine ko puiki fa Zelensky office chu Oresnik missile manga ka tumin ruam mandan siama Russia President Vladimir Putin chuan official senior te ruam manna hi khap ni in soi Nimina Russia Today in an zia dan chuan Lukashenko hian he thu hi ming sa soya Putin an khap lo se chuan Russia sipai te hian Kiev ko puimun poimo ber hi missile mangin an kadar vekarin thu soya kap se chuan a che fai vekang atiani Kumin mei thla khan Putin chuan khothangaram te che dan chuan Ukraine rama nuclear ral thuam hmang turan chau thu asoya ma se chu tiang tur chuan Russia in rom man na nei lo thu soin atul lo ram ka be sei atiani bazara po kan soi to thin angin Oresnik hi Russia missile siam thar medium range hypersonic missile relay choma chaka thok theiani a nikum November thla khan Ukraine ram use masa Ukraine sipaiteral thuam da na mun ka na nan lo mang to ani heti la hian Ukraine le Russia in kara remna lam hoya malak na omang lova karma sa tram le Putin te Alaska nin biak nuwa Russia Foreign Minister Sergei Lavrov le Ukraine President Zelensky te chu anin puton mekani US President Trump chuan tuna hian Hamas te mi hren zinga damanom mang to lova alan dan chuan mi hren zinga la dam hi mi somni pontling to lowang ti asoi Trump hian Oval Office a press conference a he thu hi sain Israel sipai te chuan mi hren zongjong chuan ni theinan Gaza City a na zoka hmala turin ro mannan siam mek ti asoya US pa in mi hren te chu an chung te nen anin hmule thuai theinan a hman lak mek thu a soi boka tuna hian somni te chu an ladam ni in soya ni a ma se mi then khat hi chu hun enga mo chen an chin hriat ani to lo wangin somni an tling to lo mai thei atia Israel in Gaza City lak tumaro mannan siam zongjong chu thlop lo thu a soi boka Hamas mi hren chuat to te chu a malak na wanga chu vek an ni thu a soi bok bazari lo thira wangin kan lo me